Ekitabo ky'okutandika eshura 15 okworekwa kwa Aburahamu n'okuraganisibwa oruzaaro. Bwanyuma y'ebyo ekigambo kya Mukama kiija ahari Aburahamu omu kworekwa, Mukama naamugira ati, Aburahamu otatiina, ninye engabo yawe kandi oryaheebwa ebihembo bingi munonga. Aburahamu yagira ati, ai Mukama Ruhanga oryampaki? Obu naaguma ndi encwekye haza omuhunguzi w'ebyangye ari Eliezer owa Damasiko. Kandi Aburahamu yagaruka yagira ati, reeba torampiire ruzaaro, kandi owazaariirwe omuka yangye niwe ariwe omuhunguzi w'ebyangye. Reeba ekigambo kya Mukama kyamwizira, Mukama naamugira ati, ogwo tiwe arihungura ebyawe, kureka omwana owoyezaariire niwe aribuhungura. Yamushohoza aheeru yamugira ati, raramu oreebe ahaiguru obare enyonyozi oreebe ku oraabe noobaasa kuzibara. Yamugira ati, n'abaishukuru bawe niko baringana batyo. Aburahamu yiikiriza Mukama, Mukama yakimubarura kuba okuhikyerera. Kandi yagaruka yamugira ati, ninye Mukama owakwihire omuri Uri ey'Abakaludaaya kukuha ensi egi ngu ogihungure. Aburahamu yamubuuza ati, ai Mukama Ruhanga, niimanyira ahi kundigihungura? Yamugarukamu ati, ndeetera enyana ehikize emyaka 3 n'ebuguma y'embuzi ehikize emyaka 3 n'empaya y'entaama nayo y'emyaka 3 n'akiiba n'enkombe ento. Yabimutwarira byona yabishaturamu 2 yabirambika nabireebanisa, konka enyonyi zo tiyazishaturamu. Amahunku gabiire giija kugwa aha mitumbi Aburahamu agabinga. Izooba kuryabiire nirirengarenga Aburahamu yakwata oturo twingi, kandi reeba omwirima mwingi ogurikutiinisa gwamushweka. Mukama yagambira Aburahamu ati, omanyire kimwe ko oruzaaro rwawe rurishuhukira omu nsi etari yarwo, bakakorera b'ensi egyo nibaitwa kuba emyaka 400. Konka ihanga eryo eri barikorera ndyaritaho orubanza, kandi bwanyuma baryarugayo baine itungo ringi. Konka iwe oryashanga bashwenkuru n'obusinge, oryaziikwa gye hikize emyaka ya bukuru. Omu bwijukuruza bwa kane abaryagaruka aha, ahabw'okuba ebi by'Abamori tibikakanyire kurengesereza. Bwanyuma izooba kuryaherize kurenga, habaho omwirima, reeba ekikomo ekirikucumbuuka n'orumuri orurikwaka byaraba hagati y'ebyo bishate. Ah'izooba eryo Mukama yaragana Aburahamu endagaano naagira ati, oruzaaro rwawe ndyaruha egi nsi okuruga aha kagyera ka Misiri okuhika aha mugyera omuhango Furaati. Ensi y'Abakeeni, y'Abakenizi, y'Abakadumoni, ey'Abahiti, ey'Abaperizi, ey'Abareefa, ey'Abamori, ey'Abanyakanani, ey'Abagirugashi n'ey'Abayebusi.